Ngibingelele mbukelo umsakazo wakho EswatiniTV. Ligama lami ngithemba Simbuyisa. Ngibingelela nje mbukeli sehlelweni lakho elithi Litsini Libandla. Mbukeli kulamalanga besibuka yona indzaba yemalanga ekugcina. Sibuka umphumela wayo iCovid. Lamuhla ke sithi nje asesishintshe nje kancane sibuka indzaba yabantu labasha. Sibuka sisathelana kusukela phasi emthaneni. Ibhayibheli lengcwele ke encwadzini yetihlabelelo 127 lapha ku verse 4. IBhayibheli likhuluma igama lamakhulu ukuthi bantwana bebusha banjengemcibisholo losesandleni selichawe. Yeah. Ngembukeli angihambi ngedwana ke ehlelweni njengayinhlala yenda. Ngihamba nabo bafundisi. Ngihamba naye umfundisi Rev Luke wakamnisi usuka lapha ebandleni evangeli but ke uyifounder yelihlelo lapha ka VOC elithi The Word is Life. Akahambi yedwana ke mlomdzala uhamba nempostoli sithi Mavimbela usuka lapha ebandleni lase Life Restoration Church ilapha eNgwane Park. Asivusele kakhulu Rev. Asivusele Mbuyisa, sibonga kuba khona ehlelweni. Yeah, siyabonga asivusele mpostoli. Siyabonga kakhulu Mbuyisa, sivusela nabo babukeli. Yeah. Cha sesingenile mbukeli asivele singene kuyo indzaba sikhulumisa yona indzaba yebantwana noma ke abantu labasha. Lapha ke babantwana nasibuka yona nje indzaba ebantwana mpostoli. Siyathi kakhulu ukuthi nini abantu labadzala niphindze nibe ngibo batata. Bantwana bahlala kakhulu esikolweni. Sabona kufika iCovid le yende ukuthi bantwana bangasakhoni kuya esikolweni. Kwathi kabeteka nje tino letinengi bantwana abasakhoni kuya esikolweni sebahlala ekhaya. Ngabe ungathini lapho nje impostoli? Siyabonga Mbuyisa. Sifikelwe isikhathi mlaleli lesikhunyana njengoba sochazile Mbuyisa ukuthi kube nelishintsho lolunengi ngekufika kweCovid lokufaka ekhathi kona lokuthi sibadali sithi khanze sesihleli nebantwana emakhaya bangasakhona kuya etikolweni. Kepha nje ngiyafuna ukucala ngekukhuthaza ukuthi lithemba asingalilahli. Badali nebantwana bangalilahli lithemba ngoba kutotonke letimo uNkulunkulu ukhona. Bekade nalokho sikutawufika ikhathi leti njengaleti futhi wasilungiselela manje mhlambe kungaba ukuthi thina besingadi singaboni ukuthi uyasi preparisha. We are ready. Asingesabi. We are ready. Sekutawuba nje ukuthi sichushisane lapha nalapha ukuthi how do we navigate kule simo lesibhekene naso. Siyakholwa kakhulu lokuthi sitawufika isikhathi kube ngcono kakhulu kwanyalo sesiyawubona umehluko. Batawukhona abantwana kuphenze babuyele esikolweni bachubeke bafunze. Noko ke siyathinga ukuphakamisa vele nemazinga kuleti indlela letikhona tamanje ukuthi nemfundo ingachubeka noma umntwana angakayi eklasini. Siyathi kunetinhlayatako kunetindleko letikhona letinengi kuloko. But nje ngifuna ukucala ngaloko ukuthi asingalilahli lithemba. Akukapheli impilo iyachubeka. Akusho ukuthi asiboni ukuthi isimo silukhuni sikanjani, but let's not lose hope. Ake ngicale lapho. Siyabonga kakhulu mpostoli. Rev lapha sabuka yona nje indzaba yebantwana labasekhaya indzaba yeCovid. Sibone iCovid babe ishaye kakhulu. Yaselimata kangaka ukuthi batali bethu labanye bashile. Lo mntwana nyalo sokuselela abantwana abancane lapha ekhaya lekufune kusale kuba ngibo labanaka lelikhaya. Labantwana esikhuluma ngabo Rev basesikolweni bayafunza abancane but sibalapha ekhaya nyalo. Ngabe ungathini lapho baba? Yeah, njoba sho nje umpostoli lapha sikhathi lesi sekuhlolwa selikhune etimpilweni tebantwana. Kepha ke timo natifika tonke timo tihlole lokuthi wena uphendula njani kuleso simo. Ukukhetha kwethu nyalo nekukhetha kwabantwana manje kulesikhathi lesi kungenda kusasa baphumelele, kungenda kusasa bangaphumelele. Akusiso lesimo kangako, ngilokuthi wena uresponda njani kulesimo.
kungako si very careful ukuthi bakhetha njani bantwana manje ngositele lokho nje ukuthi Nkosi yami kulesikhathi lesi bantwana khethani kahle ngoba kuba kunokulahlekelwa lithemba lomunye besibona ukuthi awu cha sale ngitidzela nje kuma drugs sale ngitidzela nje nekubafana sale ngitidzela nje noma benguphi alahleke kuphela ufuna siphakamise isandla ke thina sithi wo sekhona lithemba isekhona lithemba Nkosi yami mbukeli singathanda nawe lapho ekhaya ukuthi uyilobole lendzaba lesikhuluma ngayo sinale khasi lapha la ka Facebook Litsini Libandla nekunombolo ke ledivela kumabona kutse wakho mpostoli sisabuka yona nje indzaba yayo iCovid le lesishayile emakhaya sekunebantwana bekungavamisi abantwana bahlale kakhulu ekhaya naba ke batali sebalahlelwe ngumsebenzi ngendzaba yeCovid babe sophethwe stress nyalo la ekhaya manje le stress sakhe sosikhiphela la kulabantwana lokugcina kwenta ukuthi labantwana indlela thiteni nyalo sebayahlubeteka sekungathi kuliphutha nyalo kuba khona kwabo la ekhaya ingabe ungathini lapho baba siyabonga Mbuyisa indzaba yemndeni yelikhaya ibalulekile kakhulu ngoba ifamily i-support system not only for labantwana kuphela nabo nje batali thineke la eAfrica naseSwatini vele siphila sinema extended families ukhanza ukuthi bakhona nabo mzala bakhona nabo auntie sihlala kanye siyakhuthata lokuthi vele umndeni awube ngiyo le support structure kungabi indzawo yekucabana nekulwisana ngenxa yesimo lesesivelile ngoba lokwendeka kovele sathane bese ubambe emathuba nakuvela timo leti njengaleti njengabo Covid khanze ukuthi umndeni sekunaloko kusolana sekunekubona ngathi lomunye akenti kahle kanti phela la sikhathi sekuthi asisekelane ngifuna ukuthi umntwana akazame naye uunderstand ukuthi vele umntali naye uunder pressure njengoba ubekisa ngekwe ukuthi ulahlekelwe ngumsebenzi lomunye akube khona lokhu understand kube nekubambisana nekusekelana emagama nje ekukhuthatana makhulu abuya kuyo umntwana amcinisa babo wakhe noma makwakhe ukuthi hayi utawulunga nekudimanda ke kunciphe phela ngoba ngeke kusafana vele na itolo asasebenta babe noma sebenta make vele besiwathola ema cornflakes lepha ke ngondeka namhla ukuthi kufuna siyogaya sente indengane akasube sekumntwana sekuyakhonona siphelane ngoba lesimo naye uyasibona kwekuthi vele sesishintshile nemntali ke njengoba uthinza ukuthi le stress siyenda ukhanze kwekuthi nemagama sayagcina kuba benaka bekhutha abantwana kanzi naye ngiloku umphethe Nkosi yami so kepha nje sithi akasisite uNkulunkulu sibadali singashintshwa simo nendlela lesibakhutha ngayo abantwana ngoba ngeke siyekele kubekhutha Mbuyisa simo asisushintsha ema principles nelivi la ngoNkulunkulu still vele kufanele sibekhute bantwana ngendlela lelisifundise ngayo live ukuthi sibekhutha kanjani sitifune ke phela leti ndlela kuthi sithi relieve kule stress singakhuti bantwana sithukuthele kepha tikhona indlela tekuthi umntali naye umoya awubuyise phansi asayokhuluma nemntwana wakhe akhulume naye umoya ukahle hayi ngelaka kuze kufike lapho mhlambe sangagcina aphunyukelwa nasandla khona nangabe kusesigabeni sekusamshaya umntwana kube still ngalendlela lebhekekile lefanele kepha nje ngiyalithanza kakhulu lekwekuthi umndeni asu-understand as a support structure etimeni leti njengaleti umntali nebantwana basekelane babambisane impilo ichubeke phambili ngiyayithanda apostoli le ndlela enjalo okhuluma ngayo angadi lapha babe ukuthi ungathini wena nangomntwana uyahlubeteka vele nyalo yena la ekhaya ngokuthi babe soqinisa lesandla uyivetile umpostoli enzama ukuthi
umntwana engasuqinisa isandla kakhulu nganaye phela umntwana kwentiwa stress Yeah. umntwana ubhizi ukuthi hey afuna imali esikolweni kodwa akakayi lesikolweni wathi kumntali hayi wena ngeke mani uyabagcina usuyashayeka ngaleyo ndlela nanga umntwana uyabukela lapha ekhaya babe Yeah. angaresponda njani ukuthi bakhone kulungisa kahle lesimo nemntwana wakhe cha kude lokwenza le ndlela ekhulumisana empeleni sikhuthatha kona nje ukuthi lamakhaya phela akube likhaya la kuhlalwa phasi khona kukhulunywe nje sesengcile lesikhathi sekuthi babe utawe batame sabo abantwana besilwane na make esabe babe uyabona likhaya litawakha nasibhekana nenkinga lenje ukuthi baba buyise bantwana phasi kuhlalwe phasi njobe la ekhaya abantu abamsengilahlekele umsebenzi sitawenda njani angamangala futhi babe ukuthi kulabantwana imicabango lengaba khona ngaba mhle kangakanani nasihleli phasi nje sikhulumisana ungakhanza lokunye kubantwana sengiko manje sekuyayithatha lenkinga kulesinye isikhathi siye singafuni wena mbuyisa kubakhombisa letinkinga labantwana sithi siyabavikela kanzi lokuthi sibahlephulele babe part of the solution sihleli phasi nje nabo bantwana bantwana singenda njani nje njoba sengilahlekele umsebenzi yini sekuthi imali engenako la ekhaya sekuthi imali engenako la ekhaya singenda uyathi leyo ndlela leyo kuvuleka kwababe abantwana ba-understand abantwana bayakhuluma angamangala kutona letinswane ukuthi ungaphuma emakhambi lamangalisayo so sithi-ke njengobe kunjena nje kuhle empeleni-ke mpostoli nje kuyi-therapy khona lokuthi sikhulume nje njalo sihlale nje silikhaya uyathi uhlale nje wathi ngoba phela sikhuluma ngelibandla sikhuluma ukuthi lamakhaya mhlawumbe kuyathandaza uthamba sikuyabuya ke phasi uyakhuluma nje babe kahle nathi letinkinga le solution siyithola sisonke nama kuyabeka nabantwana bayabeka singaseva kanjani ngamangala kusho lokunye komntwana nje baba nasingawashata imoto noma ke babe sithini singathengisanako kusho lokho abantwana so that way lo mthwalo lesiwethwele sibadala siwethwala sonke la ekhaya kusho ukuthi kahle kahle Rev usho ukuthi sibantwana ekhaya asibabambise labatali singabuki ukuthi nyalo sekude imali engenako ekhaya besathi uthi imali iqhamuka kubaba nyalo ayisaqhamuki kubaba nathi akube khona sikufakayo empeleni mina ngifollow up nje empeleni nginathi thina badala sikufakile lokho idolo thina besithi nasibuye esikolweni ukhanze make mhlambe wenda imarket wenda uthengisa amatamatisi uthengisa amasambane uthengisa ama vegetables ngithi ngingakadadishi nebudadisha ngithathe letinto ngenangene lamakhaya ngithengise sengiyendile imali yebhasi yakusasa noma ke leyo mali pocket money sengiyendile noma laloko lokusalapha sisuke sendathini ungazi ukuthi sitabendela bonke labantwana naku sekuyasikhaza ke manje covid asakhona ukuwenda lebesikwento sekungathi sesenibadaleni ehlulekayo sehluleka kanzi nababa be part of the solution labantwana mbuke lapha ekhaya uyativela abantu labadzala bayahlatiya sibakhulile ke abantu labadzala siyathatha nathi imiyaleto ngiyakholwa ukuthi nawe ekhaya uyasitakala ungumntana uhleli lapha ekhaya nani bantwana ningoba bangene stress abantu labadzala mpostoli sisakhuluma ngayo nje indzaba yekulahleka kwayo imisebenzi kubantu labadzala sikubona kakhulu kubobabe ukhanza ukuthi bobabe vele sibashala bomake ngoba bomake vele siyabathi bahlale banema budget lathinte empilweni ukhanze lesikhathi nyalo sibashayeka embikwa labantwana babe sovela hluthuke nje ashaye lesikhathi labantwana sikhuluma ngabo bantwana base creche labanye base primary labanye sibavele base high school mhlawumbe labanye sibacedzile nesikole kubalimate ngoba sithi umntwana lokula kubonako la mhla kwentiwa abatali bakhe ucabanga ukuthi ku right lokunye kungalimata impilo yakhe yonke ngabe ungathini lapho baba siyabonga Mbuyisa ibuhlungu lo loyitsinzako ukuthi abantu labadzala bangacabana baze bafike nasesigabeni sekuphathana ngetandla asivele nje sikubeke kucace ukuthi akusukwendeka into le kanjalo
sikwekhude kule kwentekile mhlambe bavelelwa ngilelo phutha lelo akungaphinzeki asibakhonde abantu kepha siyakhuda vele lokuthi akusiso sento lesingiso akashaywa nje umfati akwentiwa lokho vele sikubeke nje kucaca badzala labantu kufuna bahlale phansi bakhulume njengebantu labadzala kepha ke kakhulu sikunayi yalabantwana lokuthi umntali akacabange afike nakuleso sigaba sekwekuthi nase baphathana ngetandla kuyam-affecta kakhulu lo mntwana kakhulu kube vele nelikusasa lakhe lingagcina lingacaci kahle ngale tinto letakhekile lebuntwaneni mhlambe naye lo munye njengobusho mbuyisa ucabanga ukuthi right lento naye so uyawufuna kukwenta ngoba ukubone la kubatala bantwana abafunzi ngalobatshela kona kuphela bafunza ngalaba kubonako so kufanele kwekuthi vele sinakisise kulolo hlangothi so kepha ke singakhuthata kubantwana lokuthi vele babhoboke ushilo umfundisi lokuthi bantwana akusafani nayidolo abanikwe lithuba lekubeka abanemicondo bayacabanga lokungabaphathi kahle babhoboke batawusitakala umndeni mkhulu umndeni lokunye ngeta khona ukukhuluma nababe namake kepha nakhona ukukhuluma nadzadzi wabo nemnakabo nakhona ukukhuluma na auntie akhulume na auntie sisehlelweni ukuthi litsini libandla likhona ngumndeni nalo bantwana abanganceneke ebandleni ukuthi lapho bangabika khona kumfundisi noma leto tinhlangothi letinakekela bona ebandleni basho lokuthi kunanaku lokho ngikhathatako babe namake kwenteka kanje sikhola ukuthi bafundisekile bazalwane bafundisa mshoba yadi noma ngasho umntwana ukuthi ngibone kwenteka nako ekhaya batakuhandlisha kahle ngendlela lefanele so vele nje singabancistela abantwana labahlangane nalawo ma experiences labo kepha bathi nabo ukuthi akusiko loku right nangabe sebashayana abatali babo hayi bayakhuluma abantu labadzala mbukele ekhaya ngiyacela mbukele sike sijika emakethe sitawuphindze sibuye ihlelo lakho ngikubingelele mbukeli osanza kuvulela umsakazo wakho EswatiniTV sisehlelweni ngembukeli litsini libandla sikhulumisa ke indzaba abantu labasha iyouth siyithatha nje sisukela kubantwana labasebancane basese primary labanye basese crash labanye base high school sisiyayibuka nje sinyuka nayo mbukele sithi nje nawe lapha ekhaya ungayilobola lendzaba lesikhuluma ngayo emakhasini ethu abo Facebook likhona lihlelo lapho litsini libandla ngihambi ngedwana ke mbukeli ngihamba nabo bafundisi bami ukhona lapha ya umpostoli sithi Mavimbela usuka lapha ebandleni Life Restoration Church lilapha eNgwane Park uhamba na Rev Luke Mnisi uyifounder ke lena ihlelo The Word is Life lilapha ka VOC besikhuluma yona nje indzaba ngiyafuna ke lapha Rev sibuke indzaba ukuthi bantwana bebadla kakhulu esikolweni labanye vele bekude vele lokudla lemakhaya so lesikole besibasita kakhulu ukuthi bamane bathole lokuya ngasethunjini so tikolo bafika ilockdown tavala tikolo anisibone tivala isikhathi lesidze kwaba affecta ke bantwana lokhaza ukuthi lapha emakhaya sebalinyatwa na indlala endabanye futhi kwanza abakhoni nekuya kwakhona nasesontweni ngekwesaba ukuthi thina siyalamba ekhaya kithi ngabe ungathi nje lapho rep ikhulu leyo mloja elikhulu ngibuyisa kodwa ke akwekucala nje lengikucizelelako ukuthi phela emabandla siyayisebenzisa isisho inangu lapha ligama leli libandla likhaya lesibili okusho ukuthi nangabe unelikhaya lakini leli kutalwa ukuthi udelwe khona ubese nase ungena ebandleni ke ubese uba nelikhaya lesibili
Kungako sibakhuthatha nje balaleli la ukhona khona mlaleli. Asuhenga nje uhlale ungeluswa yeluswa. Nasi ngahamba nje singenela emabandla la khanda kugcwele abantwana la emabandla. Labaningi babo batali abekhona nabele. Kodwa ke ngalokho sebathole bobabe nabomake la ebandleni bayeluseka labantwana. Lokunye utawukhanza la emabandleni kunayo ikhona iprogram ukuthi banake akhona nje amabandla la ukhanza ukuthi kunabo helps vele la mindeni le ukhanza ukuthi kuyatiwa ukuthi lo hlupheka kanganani bese bayasitakala ngoba lo muntu usebandleni ngeke ke bese uyalisola ke libandla ukuthi litawuphumela ngaphandle lugijime ngoba lo muntu nangethi la ebandleni wotani bantwana ebandleni nawo ebandleni usukuthi nika italithuba lokuthi uthole bobabe nabomake labanye ebandleni lita batawusitakala ke bantu sengisho ukuthi ke nalendlala ke ngoba phela sekuyile lekhaya kubo lapha kuyisenenini mhlambe nale lethi hlobo ngoba nathi hlobo angathi la families sekwawa lo bomzala kusabanjiswana angisathi ukuthi sekwende kanjani vele kodwa ke emabandla asemile ngiyangijabulisa ukuthi emabandla cishe siyibambe yona ukuthi sonke siyavimbisana kulabantwana kwendiwe lokwendiwa kukhanze kunethi impahla kwendiwe lokwendiwa kunekudla sicela emabandleni la sengakuqala ukuthi akasukume avele ende lokho ngoba libandla libitelwe ngiloko ukuthi sithi sishumayela live lenkosi phinze sishumayele ngetendo emabandla amaningi ayakwenda ababuye abantwana emabandleni bahambe balokhona kusitakala bade usitakala ngoba inkinga ke empostoli nawe mbuyisa kube khona isikhathi lapho abantwana sebangasede emasondweni kuthiwa ngenxa ye-COVID sebahambile labanye bahambe kokuphela basabuyi sebahambe lo batawudliwa wathi ingwenya ke le esigangeni impela ngathi singashaya liphi licilongo bantwana buyelana emasondweni ngoba kula utawuphepha khona bengifuna ukusho lenzaba lo ikhuluma ko Rev impostoli ukuthi bantwana kufike iCovid kwathiwa bahlala ekhaya bangayi esontweni siboneke kunyuka kakhulu bantwana kwanza sebayatethwala babancane labanye sesive ukuthi abanye babatekile abanye kunye nje into le besingatati itolo ukuthi bona ngalendlela sithi umfana uyahlubeteka ngabe ungathini nje lapho impostoli sisakhulumisa yona indzaba ukuthi bantwana abaye khona esontweni okay siyabonga Mbuyisa iCovid kude lobeka yati inshayi efika T40 ke taba khona kepha siubonile umehluko kulesi lokwekuthi vele lokuningi kusha siyakufunza kude nje lesingabe sesimbeka licala kwekuthi ukwenteleni lokho cabanga ukuthi netaba nje labeka tenda uhulumende ukuthi akwendiwe kanje lokunye sakubona futhi ukuthi akungathi awusebenteli ke kahle lokufaka ekhathi kona lokuthi bantwana sale bahlale emakhaya bangaye emasontweni akasebenteli kahle ungaba nje ukuthi asifunze sichubeka siya phambili ngoba lemithelela yabo lemibi lesiyibonako neminye itawuthatha isikhathi kepha ke njengoba sisho kude lobekade besizama nje sibona kumbe lokhu kutawusida kumbe lokhu kutawusida kepha ke nyalo sesibonile mfundisi soyibeke kahle babemnisi lokuthi bantwana ababuye esontweni lisonto liyabagcina abantu ngoba ngilabafike bathole ifundiso leti kahle kutiphatha ukuthi kufanele ukuthi batiphathe kanjani bathi lekufanele bakwende nale kungakafanele bakwende indzawo lapho kuvuswa khona lithemba ukuthi noma lesimo sikhona impilo iyachubeka ungete wamane nje sowenda noma ngabe yini lota ukhanza ukuthi impilo yakho sekuyifaka enkingeni so kungaba ngoba phela lesimo sisachubeka Mbuyisa vele asicwayise kakhulu kubantwana kwekuthi asuyilengisa impilo yakho ngenxa yalesimo lesibhekene naso leti fundziso lebesolo sitithola emasontweni sitithola nakubadala asichubeke sitiphile uke washo umfundisi mnisi la ukuthi
lesimo siyakuhlola sihlola ukuthi udleni idolo usime kangakanani sesikhathi ke sekuthi vele asithole le kulomgodla wethu labe sicisha khona sale sikusebenzisa lobe solo sikucisha kupakishwa etimpilweni tethu sichubeke sitiphathe kahle nakule simo lesinjengalesi angakhohlwa umlomusha lokuthi kunento longayenta uyende ngemaminishanyana lamancane kepha umthelela wakhona impilo yakho yonke ulimatele ifuture yakho yonke njengabona lokhu bese nje batiphatha dlephu labanye ukhanzeke ukuthi so ulele so uye kuma drugs lento uyende nje isikhashana but say affect impilo yakhe yonke so kungaba kucela ukuthi asicaphele kakhulu nabo abantu labadzala ngoba kwesinye isikhathi bantwana abatendeli lokhanza nje ukuthi sebatekiwe utekwe umuntu lomdzala akatekwa ngilomnye umntwana lokho ukuthi asisulimada likusasa lebantwana sithathe iadvantage yokuhlupheka kwabo yesimo lababhekene naso akasisite nje uNkulunkulu sibe responsible sibantu labadzala noma kungasiki ukuthi umntwana uyamtala wakho biological kepha nje wonke umntwana akabe wakho umfisele lokuhle so ngisho lokho Mbuyisa ngiyamuva lapha umpostoli uyakhuda kubantu bakhanza ukuthi sebathatha iadvantage ukuthi umntana ukude mhlambe lamnakako sokuthi ke hayi ngakunika sheleni mina uya la ngakimo ngiyacela ukuthi babe ukumane nje wekhude bantwana basakhuluma ukuthi nabo umntalo wakhe mhlambe akasakhona ukuafforda kumchinisa inhloko akasakhona kumafforda kumthengela lilo yonke inyanga asebenzise lokukhona lokukhanza uyahamba ke uyogana ngekuthi ufuna ukucina inhloko kwentata engalo leqiniso lethu labatibona lekubabona kuze ukuthi nami ngifuna kufana nabani kanti le mali ayisekho nyalo la ekhaya kwenta lento lento Nkosi yami angathi lothi besingagcizelela kanganani lokuthi umntwana akabukele kusasa ngoba uyabona na utawubuka lamhla ukuthi angitithole manje letinto utathola ngendlela lekabi kanti uma kutaba nalokuthukuthela lokuhle la ngekhathi angafakaza nompostoli ukuthi sichamukapi akusho isimanje sahluma nje sengekho la ukhanze uthi nihamba nathi nyawo nesikolweni ngisho nyawo mina hayi ukuthi uhamba ngisho uhamba barefoot bebasavunyelwa abantu bahamba nyawo ungena esikolweni ulwele nje lokho ukuthi yena sebusiki ulwele nje ukuthi kube nana ingane ukuthi ngifuna ukusicetha lesikolo ngifuna kuba lutho le ngane leyo angathi singayithatha leyo ngane sibabambe yona abantwana uma ngaba nale ngane leyo batawukhona kumelana naletimo ama challenges kanzi ke ngiyaphinza vele lokubalekela kuJehova isondweni ngiqinisile likhambi lelo ngoba uma la isondweni asakhala lapha eminyango umntwana sesimbona athi kude school fees bamxoshile esikolweni noma akana kude kudla la yapha angeke nimbukelele ngeke libandla hlale lembukelele angiko ke ngithi lisondo libandla indzawo ekubalekela ababalekele khona baphephe ngicina ngekuthi bangumcibisholo lo mcibisholo uyawufaka la bese uyadubula ufika enzaweni wena la ungeke ufike khona bese uyakufikela umcibisholo labantwana lesibakhulisa namhlanje lesihleli nabo lamhla sitawuhamba masinyane sithi hambele siye eNkulunkulu sibheke ukuthi lemcibisholo ichubeka iyofika etindzaweni la singazange sesifike khona sicela ukuthi siyikhaliphise-ke lemcibisholo bukele ekhaya ngijabule kakhulu kuba nawe ngalapha ekhaya ngaba nabafundisi bami lapha e-studio ngithatha ithuba nje ngibonge kakhulu abantu abadzala kusipha nje lesikhathi lesincane lesikhona kuba nabo la siyathi ukuthi impilo iyaphithitela kulamalanga siyabonga nje kakhulu mbukeli siyakhuthata nje ukuthi lapho ekhaya nawe dihlande ukhumbule kufaka imask ugeze tandla nawe yakubantu uphephe nawe ngale lokho ngigama lami ngithi Nkosi Mbuyisa ngithi kubukela kube ngilokuhle enhlelweni letilandzelako emsakazweni wakho EswatiniTV sibuko semaswati usale kahle